Maruoina thongju aiba kendra sidai masa jail da lei na oza biseso vote ka gi ba kendra ni karam ba kendra da thokrage ba paisa na lei gi brami da yamna tang ba kendra mani thongju se sida ga hana chatna bi paisa na lei ba ya ba gi culture jo hojala kanu moral corruption to bagi matu gi do thongju praja na thingma mama to tai tinbiri ba irei chapnu koi kai khumna bu sarim sung no na khurum jari adu ga ngasi gi koi gi miyam gi saruk ni sona kan da phamba gi wane koi gi party ki leaders sing maruina na hawi ba leader ngak tnai niam nungai jai se makoi ga pun badai ngonda hena nungai jai maming amam tana pandraga su miam na khangna ba koi gi party ki youth ki leaders sing kai khumna bu sarim sung no khurum jari masi akoi niken ga ai ga gi wari mate amatang hana hojage wari se koi niken se aina yamna luna tawjaba inau sing ama lei ya school jan bastan de moi loina rak bazani ada ma se aina ai ga ma ga masak khangna din ai da ai khabar da mani I bise sum pa maramak ta pai kalam sing da da nong mo ji ke koi gi inau jan bastan de sina tamos mai to no koi mana ba mana magi dari mana I ba khabar da mayam do phone en da chahi 2014 adai da ni haitar mana forward amte EBU na ingon da hairakpa magi lari collection na mayam do loina magna to samana khangat pakhara nifu manga muksu long to ne ati ha 50 muksu ba male thare aina ai thabak khuchin jega ai bu yadra na mana mai hairakpa de ne pare tharo oina ina para kan da ina forward ibani areda akoina mo social science ki chhatro oibani na aigi punsida aina aigi satra su yam toi haibam de aigi punsida thengnari ba aigi experience ga mari leina na wari saba ngam da theory se natraga tammi ba concept natraga theory se yam kuina chatloi concept se mamutta na khangge hai taraga di aina thengnari ba punsida thengnari ba experience ga sagona ra wari sabam change ba in English ta conversation between life and letter hai iri baduga igi life and letter gi conversation tawgada singrang han akoi gi inau sing aina khama angang ni moi mayam du so akoi ga koina aina PCR em na akoi gi campaign am tawgo yawa professor santalai from masamak su India gi mathematical team du gi leader oina olympiad mathematical olympiad Australia da chalu bani mai manau pa ni anda akoi gi astronomy gi astrophysics gi ma Uji koi lokak maming tholen to so nahla me mana angang nahawari nge da like tam salam dai dai na ta sulami moi masinau se ai ga loina ba kui hai tare ngang wari sar akoina maruina ina ma do ina PhD hogal ko dai jam kan pa balari khar le physics di aina physics tamai dai di akoi gi matam di PUC hai dai bog da ne physics tam me so da angang wari nge de sum pam ja bai no mo na ngang suai saman nuk lei Orion gaina leiba koi khongjom no bitare to usa minor usa major gain leibani koi su ana akoi na tamako physics udi mo Ronaldo noi tamai du am khenai he na akoi gi generation na tamai ba science udi am na son ra jan ngai khamdo za mo du jan na ibani elementary science cyber ma tamai ba class 9 10 da ai hai se 1970s gi wari ni ko late 70s ga aduna science in tamai ne ba larik noi da yam nung amani da koi da set theory ga isi PUC kar kan tamme huji kan ya ngang se mathematics class 5 6 dai de tamma ma ne ba set guys an standard yang khene ne ngang suai sa dai da loirak page khoi ge aina PhD hogalak wa dai da ne aina methodology system pa wa da basic question hang ni se ai gi su punsi gi han ana I ba ai gi professional oina form ba ai gi academic journal larik ta form gi se adu no again national seminar am yam na hawai ni oza waidri PhD scholar ne interdisciplinary national seminar ma Delhi University in paper am present wa dai da laibak phada na paper present to ma am du gi khara khangat pada ai gi paper du su yaw re framework of cognition na akoi na khang ni se kamai khang ni na what do we know mioi na khang ni akoi khang ni Ishore leibada leitabada gi pichibi kamai haure I life asna karino na akoina khangbagi nature se kaino how do we know hais akoina epistemology adu gi frame da computer ge human mind ga kari khetnai ga in tawda da for physicist mathematician
Roger Penrose have no passing a laricama, qui reducan the phone of when Madu Pakan the Sumatam Pakan that quite Tankai and Kangamay, Tankai were almost 70% in Kangi, kind of the technical way I'm yaw. But basic Magi argument structure though, Mina Ozana Talapagi, refer to the gain of Paraga. No one low give idea, music paper to see Roger Penrose, computer, the music mind, mana bahona did, mana yet paneva, AI, music or race. But you put the basic. Is it human brain say? Is it like a computer? And I do Huziki, Roger Penrose, the Rapovanupa, Manko, high. Human brain is nothing but is a digital computer made up of flesh. Fleshness, however, it works according to algorithm 9. Madugi mana Roger Penrose na golden theorem guy na mana kogi mathematical board Henri Poincaré guy na moigi French ki mathematician na there are certain mathematical truths which you can only feel aduga magi ke gumba system ngai manung da di lali na traga chummi haibe ya da ba du chummi na di phawba truth lei kai na yamna modern science ka yamna onna taina bagi concept adagi quantum physics tholakpadagi hana Newtonian na khangami ba prithvi sigi mathanga golakpagi adugi crisis o masigi interest lobo hor ko hojik so dum ta ye koina PhD ki chhatra sing research method ta da dum yaw bani masi koina structure of scientific revolution gaina knowledge kamai khangin akoi khangi se kai se how do we know khudama moiram da se ai se kitang ngangjau na haijai nu ko se youth kini nahani Ronaldo do hoje postdoc loidrima yung young men who discovered this aramana tamo aina loktak si mathak tai ubudo adugi picture du da daklong thorok ne aina so have ne Roger Penrose mo noi gi mathematical model ama scientist ani khang na mai ti ingai da mai gi prek ka gi form da gi solution daklong phangaga mathematical problem ma solve to wi wari su Roger Penrose like to the yaw bani kai na wari sai adu akhoi na khang ba si kari mai khang ni noise masi aina masi pusanjar ai si kari no da Lariki Pabs, I like the Sagona, the Chatkanab. See, so I know hiding around. Lie Sicarino, is there a creator? And Benedict Spinoza, nature is life. I think Bawa can on the guitar, the Yoriba, I want the Hoking out, I want the Halakatong. I say, we all our bodies see in organic form the Pichivita and then doing up the never. Not a single element which is outside of the periodic table, the Yoriba chemical element, may am doing a Yaw upon Akanema Saris. See the Matung Tin doing a Maitara Fungarum, Saki doing it. I do get Malakodo. Religion the high than I want to get Hoking out the name of Ludugainese. I think Bhagavad Gita, 11th chapter, the Yauriba, Arjun Nagatauriba, Mawong, Krishna Namagi, Vishurupulakanda. So, Mina Punchi Sikaino guys, I Imalaki the Matam, the Imai body is the Yankan, as I parak political science, logi, habeas corpus, bring out the body, the centrality of human bodies, political theory, the Nikande, psychology, the Nikande lay ma'am said. Imalaki the Matam, the boy, the conversation tower. Stephen Hawking and a former scientist, Numana. After life, labor guys. Is there a life after this? Mankai, I had broken down computers don't have an afterlife. Miyoi was a Duga Samanam Nikai Maya, they gave Magi brief history of time of like to the Gamana Kai. I get the Ishonas Pitchivis Sema Badiai, University Sona Sema Badiai. Adu was shame of Matunga the Mana cooking and Mungam behind me. My current Kufuse. Concept of God at Chilean Saurima. God is the omnipotent, omniscience, and omnipresent. High quality of whom Yahweh I never. Omnipresence is what is Mapanguti Mutalai. Bhakta Pralada is this the Nangi, Librarian, Kumpan, Gaudan, Smir, Abdar, or a Tolakwe. So God is everywhere. Omnipresence, God. Omniscience, Mana Kanga Bamtalati. All knowing, omniscience. A quite the other, Muibin. A quite I 30 years and was our Kosina started high. Nang the Kanga Masing Kangi Nangi Akang Masinguki power Hengalakuni Muay. The more you know what you don't know, Madugi Changone Hengalai Kudigi Lang the Kangi Bakara to give Magunja, Yam the Hengalakuni, nice Saturday high. And omniscience God is omnipotent, all powerful. Mana Taugi have the Mana Taubungam the Valete, have said, and God ki qualities, man, omnipresence, omniscience, and omnipotent. But Stephen Hawking current phrase, Mamanga, Viramani man. Mas Harambadi, I do once Haragadi, Mana Kutingam, the Lomna, Chakram, the man as I go to the omnipotent or the Madi
खुद थिंगन मंगम दोइनेबा ngam di hari sima ishwar deny tawrineba man tawriba aduna aina conversation between life and letters yakoi naha sings da ina haining is larik paaba matam da parikha gi mark phangna ba nataga degree phangna ba paga da banate education gi asengwa mangal phangi hai ta di leipak se da thoiba senmilon obe yai political obe yai history obe yai aduga ai gi life ki maram do obe yai you need to have a conversation between life and letter adu kana da tamni ba larik gi mahau tholakani magun tholakani musunang nangi punsi da madu effect chauna lakane degree edu di means of exchange grade in a period ba a phange na traga first class phange these are all means of exchange go ri marxist theory da khudam moina se Lising chapi mayam pai le ramudu Modi na chatna roi hai kan di lising do che neba. It has no value. Demonetization to ko matam da che ne paisa na te ba chum exchange gi system ma chatna bagi yana bagi wane adu chatna roi ham tam tok toi ne. Adu ko samane degree do. Degree masing henga lai khuding gi value handara ka ne. Akoi baba na ka ba DM college ga oza ore ngai 1960s gi wari ni. Oza DM college oza biren ga yam shawai ninge ba magun ji yam leken no yam da bai ne ba matam da oza hai ga des professor biren ga hai ga di matam da moi se man resign to bo cover the headline for im oza biren swain to na DM college gi oza oi ba to khre bhot le pa ni na huji ku oza am to bhot le pa ni na ba resign to da kana na khang ga ge ne cover da yaw ro ba ge value do matam da le ram bai ne ba very few college aduna degree su masing yam khalai ge nang MA si huji ti wai dau na charu dong chai re haina rei sine ba tamam da khoi khangau ba khoi ini na ga Guwahati da gi na jaga mapan da gi MA loi re ai si MA si kelum khalam ba maming bo kong na mim ni MA bo tom bi khai ne MA tam ye na napam mi ne ba matam da huji ti MA se khoi khang ba da ani ung ga pai ba mi su yaw bu ni ai bo pai ge tor mi myam oza ma ya kan tok si bai wan ni ai se pang pa pa gan ma ai se ai life ti am no wan ate na bam thok lai na train tor ba discipline do na te na ta lai se sahi kun ta khala is punchi da train chu tok tor ta discipline en me je nu ta is ai hong na bi ne ba sa ai na na sa hai se basic pa ba da ma sigi life ki experience ang aduna akhoi da basic quality of education soi ba da gi politics sai se kari no ai khoi na tau do ri ba kai no lai pa ki issue ma thola pa da ne degree na wai sai boi to e ma khoi da there is no quality education aduna ne ba pangang ngang ba yare je history gi debate to ba ya koi manipur ga sagon na ba history da singang ro kang mom na mo ma na loi na khang bai tai ta ga chung ngang mani alo akhoi di chung ahan ju salam ni no mathau tarak te no ina ngang sunu Kishore Kumar se sibam lai bane ahalaman khara akhoi gi generation na khoi mathak loi khangau ngani Sharmila Tagore ga Rajesh Khanna ga kumane ande so ina handak Delhi da press conference ko gi AICC da ngang mani Modi na Howrah Bridge handak fashion designer ga phi ga do yan ba all orchestrated tawri ne ba director am yaw bane phi ga yam ha ya la chat bane man chale du Modi in tawri to fashion designer color ga system na tawra ga sidai leng ga nu ko mai camera smai pai to mi ta ga de ba lighting ba we arrange tawra thamini ubira ba turen du da pura media gi drama ne ba man tawri do ai su cinema tawje ba ko mayam chen na sinbam sumandana ne soira ka to sai amarom da adu nungai punsi gi makhal mathian ni ngarang so koi sadana ga koi na ai gi sai ta han na ma ga wari koi chare koi gi nungai tamona ba zunga si then na ai ma gi sai ung torom me no mam jo thong lon chela ga tamoi ba ni je pung ani mu sai sa ngone ma ni mu ai sai tam e ba sai music college na ga men music college na TG dam le ram ni college ka ring so band gi vocalist ka we re ne ba and sinbam ja be su nu pa nei san punsi si han oi sala kan da politics mu yaw lai sin ai gi destiny ni isor na ke no mai ni iblo na lang si taw oi na sangak pa nei na si thadok ti si su ai di wadi khanga ga mu punsi da mari lai ne khang ina khoi na sana mai na yung gi ning thau lai pa ke na manau nu pa pa khang na pai da na an ngasi dai yung gi nu pa na tre di Miyangi public seva tauge have na ibudo ki guidance sange na ibudo se hek vote lepo ko khomor ko dai na thelais ai na changai se sana mai na te bu sana mai na igi imung manung gi oi bai wani leipak miyangi tauge ha ri ibudo na pai ga dam na ibudo khram asini tamni ba pose pan ga da bane ba isa da pan chal la chat ga dam ai na ga apspa nga ga lo nga ise lo tamak ko nu pa na ti
ทีนี่ปารีนี่หังนี่ลอยดามาตัวเด็กอิสานปาระดูนั่นก็ใช่นี่หุ่นไปกันตรงนั้นไอ้กี่เมนเทอร์มเลย professor assistant ดีนะนั่งนักขังนี่ภาษา psychology ที่บุ้งนั่งกี่ BA กับการิมารีเลยเนี่ยนั่งกี่ MA กับการิมารีเลยเนี่ยหังเนี่ยअच्छुम हुआ नहीं syllabus तब मत कुछ की knowledge सुनते हैं इसान पाबंग मत सीजन में बात तो करम कान है ना खब है लगा दे गया ना नूंग की फाउर अगर हंग फाउर अब कोई जो कनान होगा मसी करीनो ना माँ की basic inquisitiveness है मानूंग की थोड़ा कांदा खंग में है लगा अदू ने बा proper education ना इसे कोई चीज़ दी अयुं अंता द tuition थिंग गनी चिंपा फार का road learning का वे ROD road learning आते हैं अदू ने बंगाल लेगा खुदीन चीज़ द काउरिस अदू value तो यावरक तब ना degree दी पाई के लेखा लाभ अदू को हुजी की history की मरम मम नहीं नरकु मतम दम मिरक तन्बे यारों तो बाबा political की concept नहीं नरक तो मिरक चलनो यारों तो हुजी चो हाई दी निकांबुम ना मम्मी पना मुशावरा नहीं दिन हद तक नोई तौरसी मतंग नदी यावजर रोहे नान नहीं फेसबुक तब नहीं इरम कोई तौग तो लोई रही अंबाद लोई संग रही तौगिन खला में मुपमा तौरो येंगे ना इरे इन्हें तो ऐसो हुजिक फाउद स्टेट्यूटरी NRC से स्टेट्यूटरी हाइबम का नॉन स्टेट्यूटरी का खेना बल्ले नहीं कैसे लॉयर नाक्तनी नमींगी तौरी तो फसन नांगजर मबनेबा अदु लॉयर का मतुंग नहीं हुजिक सो तुम गवर्नमेंट ऑर्डर में थोक तौने याने ना तुम लेरीबा मिरक दिन में यारों तो वो वानी स्टेट्यूटरी प्रोसेस हो गया तब नहीं amendment to the citizenship act में याव रिका जिन्हें मुझे NRC तो यारों से मधु की background को यारों तक नत्रो न सरकार ने उसे gazetted notification हम थोड़ा गया NRC तो याने ना ही नहीं बोझे मैं याने नहीं है जा पोतो खंगा दियो तो ना किधर बा मुझे वो जिक्र नहीं बात citizenship एक सी की मखाद तो गया है ताकि reference point से National Population Register है ना मैं लई 2010 द सेम की बमा दुगा 2015 द अपडेट तो हुआ अदो द यूफाम हुए रखे NRC तो कोई ने बनंगे उसी के लोजी की मतुम नहीं नदी अदो अखोई ना पामे बा कट ऑफ मुको बन हफ्ते लई बा कोई के क्राइटेरिया में हम तो तौगे हाई तार के दी असम की स्पेसिफिक कोई ना मोइन सेक्शन 4A ना मैं हफ्ते लगे एमेंट तो हितु बाइना अखोई के सु अमुक 4C द B द मैं हफ्ते लगे कोई की स्पेसिफिक तो रखा पार्लियामेंट तक पुखत लगा सिटीजनशिप 1955 से एमेंट तो वो मैं चंगी ऐसे मसी की नॉलेज से याव द ना गेजेटेड नोटिफिकेशन तो अगर तुम तौयार है रे दे मुझे जी उपाय लेती सी अदुना ने खुतांगल का तौबिरो मयाम मुझे गियंगे सिनी कराई गई थोड़ा ही नॉइज ना अखोई के बेसिक कोलैप्स से काय ओरंगे द मणिपुर वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स है अखोई के एजुकेशन सिस्टम दा इट इज ग्रेड बेस mark the basis or bus certificate put होगा ना साइके हैं लिसिंग चपी में आम पाई बनी नोंग बचना दबा यार तो कांगा हो काय दुने अनु पोसे खंगना बोय रमगा दिने what is हाबयाम नुंगाय रंगा दबा community ना अदुदिंग नि आइना ironies या कोई लमचे लेमिनरी बा पृथ्वी की फुरुक मयाम जे मनुंगा literate society ना लारिक लाइसु हइबगी मागी heritage लेहरंबा फुरुक से याम देबा पृथ्वी द लेरि मयाम से अखन्नब कांगु खरा गक्तनेबा अखन्नब कांगु दुगी मनक अखोइना लिटरेट सोसाइटी हाइस इबा पाबा हाइबा दगी नैनरोल कया इरगा थनमबा कम्युनिटी एबसे फुरुब एबसे पृथ्वी द मसिंग याम देबा नॉट डिसेबल सिदसु मसिंग थीबदा सुमाइना खुत्ता थेकपा याबा ngaktane लेरिबा होजि चनी चहुम ने लेरिबा कम्युनिटी मैम सिदा सुमाइना खुत थेकपदा यारिबिने अदुगी मनुंग द इपाई पुसिंग ना पुया दगी एस्ट्रोनॉमी ओबे याई लाइंग बगी मरम ननि खंगनि इदना थनमबा कम्युनिटी मना मॉडर्न एजुकेशन लाकांदना समना तब मथोंग मरम तौरे इसे कायरे इसे करिगी नो हाइरक तारगदी आइखोगी एजुकेशन की मखोंग मरिल सेंगदबा रोड लर्निंग द तवा अयुंग अंता ट्यूशन थिनबा मा खरा फंगगा दुगी थबक चकने न खनबा दुगा नै मसागी लाइफ से समनदबा से मसी नंबर 1 अखोइ नो होजि अखोगी नहा सिंग सिदा अखोइ अवेयर हेन मम संगे अदुना अखोगी एजुकेशन सिस्टम से इट इज वन ऑफ द कॉजेस ऑफ आवर ट्रबल ngasi manipur na tariba dasa अखोगी लाइबक थिबा से कोर इशू एजुकेशन मखोंग मरिल सेंगदबा रोड learning the certificate na masing gen ba paktak na education da corrupt practices मैम तौरपगी मधु की result ni ngasi अखोई ना काय दिस अदुना तौरकान द करम दि language साइ कोक की अदुगी लेवल दो यावरक्त्रबदि मियोय बमोइना अखोगी पोकपदे पिथोरपने फूरदि लोइना ज्ञान ताबने ना बाइसदि मी लोइंगम सन बो ज्ञान ताइदुनि अदुना अखोई से सा सन दंग होजिकतिने फुगायोरा आई आइसि कुइरबने से आइडिया खबरदा इरा इसे चाहे कुमा सुरम ने तामो प्रदीप न पारंब इम्फाल फ्री प्रेस हम तो इबने मैम हाई इंग्लिश ती ज्ञान तारौदम ने तामो नंग दोइना
ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇꯒ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯒ ꯊꯦꯠꯂꯤꯅꯤ ꯀꯥꯞꯊꯠꯂꯨꯔꯥ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯎꯔꯥ ꯐꯨꯒꯥꯏꯌꯨꯔꯥ has become the political vocabulary and khitang tawraga nayumda laura samthu ulaw kauraga khupang na thaba hujik phau chathari ye koi dase sigi culture sinane banang sidi sanga ge yamna human civilization ge amamang ge tawda bodong si chahi lising ani ahum hele hariba aikhoi gi phurup aikhoi gi iram dam sida civilization ge haurak pada thai na ngai gi chatnaramba sanga gi type ta phugai na raga tawraga khanna nei na raga tasana tab adu gi culture amale aduna aikhoida su ise masigi se ground se chahi kunthra hena university amdo oza oiraba nupa man ne mayam ngasi tamjari aduna ngasi su tawreiba koi niken tawreiba se youth in politics why and how sai concrete oina mathang kha thamjar ke ai mari thungna thugai ga ai gi part se naha sing se oza oi we have ne ge no hang ningsang bangam na naha sing sina ai ngasi pidori bisida mari thungna part mari thungna thugai ge number 1 I know who's a problem se karino, masigi nature je karino, hai bisiman number 1 kangmam changi. Second, the maduga politics side of a posiga kari, Mari Lane, and Ishubatana, Ahum Subadana, Naha, Hairis, Nakari, Numaga, Mukari, Mari Lane, Mari Shubadana, Queen Nikian, Mam de Kram, Heiseram. Powers in the Namtalakana Chumangam, the Nuktaraga Labasa, Masito Daba. So intellectual must have the gut. The courage to speak truth to the power have. Intellectual mo ergadi power paiba midura achumma ngangbada kiroidabane. Aduna kai kauga da khabar da iriba nataga lecture pi da ngang ise makhoi mon matung de it is part of politics. Power ro challenge tawribani na masu politics is saruk amane hainable. So intellectual work, either speaking or writing, is part of politics. Say Larry Sukha Tamagi Emi Gatropona, Makong Sengwa in a science of Zabimahiza, oh Mahiza do it, Foucault is seen into men, Balam Tadeba, Hoist the cut like talking that mana coles is hard, I don't know quite the tapa. Man at the Kangbi type, and Minananga give Magun Jakaino, Aduna di, Nongan de Numita walk with the Nange, but television the Nangi becomes a teaching Sida Dragamuna. I could just show my high road because this is part of modern politics. Television the kagumba discussion tawratraba matam maning tam nangang ngamakraba khabar de kagumba article ibang ngamakraba journalist phonging ba pau phongma ngamakraba ai bani ngang mani anu sithoi dana langthor adi nangi ngasigi world de hingba yaroi da sanga gi khunai hoine ba ko discussions and word I will say speaking is itself power the contest or migi Moina sumat laga thamba wakhalon amadana na madugi wakhalon degi wana tainab da ngango ba isa you are already contesting that power that idea aduna ne aina mase tarak padagi akhoina aina harak padai aigi punsi sida aingon de kasu noi power pai tu na aingon namaga aigi chinmen ba de ngon de noi de khar warane hojik ngamai no wani kari gi no da anoi salamin Lutong the Chugi by one the Kuzu. I know Kutanga Kanda the Din and Angoidos. Mina the Namzella Nangak. I was in an idol, Tauro Yang again. No Tauro, Tato, man, I want the support of him. Kagumbo, Zabimona. No Tauro and the Tato Matam, the Katana and the Lepocatus. Power key, Vainate. I took a call as a human being, Masidi Yaredo. I know Aduga, I know Togo Mapam that the idea. Shift down ever. I choose my battle. Mean I want the beta ragana Kanaba Horaga Moy the interest. Adune Nanga, I don't know, so Nagi Pandamum Neraga Mamang, the Kim the Chin again, Chang is that. I call you all Nagi Fruitaki Kamun, Tunda Karakausela, my Karakausela, Kara Manning the Muching. I do not turn a Siba, but I any or a poem to the zoo, Lepri, Sigi Pots. Lepos in the salon until I'm going to the Bermarum Carigino. I am wasting my energy and the purpose of my being here. I know politics ang pagi purpose of district tong buhon na ineba. At kana ba insalni kay nang ye press conference ka tawag na khabar de ida na Facebook na. You do that. Ako'y bulan uhan na ba yang ngang dro kang buma. Mapandan niya sa media da. Ay ga sukhan na loy na ko liberal gi mayam so handak tor was the khange ba ko irang da o noise karam no na adune ba ina campus may ay da sangaga. Ay na tabako sumay thara lebni you ay na bolep tinga mamang. Ay on campus ta. No in the Tauri, I Pashapi Mani Puchaki Musonoi.
ได้เลยก็ต้องง้างอีกหน่อยนะได้น้อยน่ะซีด้าแต่นั้นต่อเลยด้วยนะ bring it on ไอ้น่ะสมัยนั้นถ่ายก็เอามาเลยมันเลยอันนี้จริงทุกงานกำลังเลยฮันดักกี้พิวเซียเล้งต่อเลยจะสู้ไอ้น่ะขังน่ะบ้าไอ้มาฆ่าจูเนียร์ก็อันนี้มันยาวเลยนี่ไม่ติดนู่นได้ไอ้น่ะ respect ที่น่ะตัวบ้าจะอันนี้มันยาวเลย including one Supreme Court के lawyer มันเฮ็ดต่อเลยjudge มันนะมวยดอไอ้หัวสิจริงๆแบบ distraction ใช่ไหมพัฒน์ต้องงำดับไว้วันนี้ไอ้กี่ goal นี่หัวสิมาแต่มวยสิ press conference ผมเก่าแล้วก็เดลีแต่มาชิงเงินต่อไปจะการนั่นเองคุยนั่นเลยเขาก็ต้องไอ้แบบได้อีแล้วกันเนี่ยสัปดาห์สามวันก็ลังเกษาไอ้กี่ goal มวยน่ะลีดีบ่าวารีมวยน่ะต่อเลยดอ academic ที่คุไลซีซั่นอะไรดีไอ้น่ะทำไมเป็น knowledge structure ซีซั่นอะไรกันเนี่ยมาเจ็ดเสกายแล้วกันลังเกษาไอ้กี่ purposeสิได้ช่วยได้จริงอาสูพูดอาสูดูไอ้นั่นตัวเกี่ยขันแบบปวดตัวมาดูดักกี้จริงทั่วก็ district ตรงแล้วก็ตัวเองงานแต่เนี่ยสิแม่งานไงแม่จะดูนะไม่เอาขังวิดเอาไว้วันนี้2012ตะกี้นี่บิมอลก็มันอุปสรรคทุกแล้วก็สุกุนุกี้กัทเทียนตะกี้มวยรังกัทเทียนตะกี้บวชมาทำแต่ชี้ยันเลยสิเส้นตรงตะวิดบวชมันจะต้องซีเลยป้ากี่สุดาเลยป้ากี่วาระมัมสุงฮิรัมจะตัวแล้วก็ตัวเสีย2012 2017 2019 MP กี่ election 2022ก็จัดแล้วก็มาร์เก็ตซิ่งยิงนี่โปสเตอร์เทียนนี่ university ว่าใจน่ะทุกแล้วก็ดูกับบิมอลเกี่ยวเลยกินนางกันยังมนุษย์คนนั้นที่โปรแกรมเด้งมัน national เดียดได้การีไฮเย่นะพรีมาจากที่มาตั้งกับบิมอลการีไฮเย่อัพสปาที่มาตั้งกับไอ้นั่นการีไฮเย่ไอ้เสียมุกที่ยังบิโอจะให้คุณทราสิดะไอ้นั่นใส่เนี่ยง้างไปอีไปเสร็จ contest ตัวนี้มวยนั่นสลายมวยนั่น justificatory system มันมวยนั่นตัวนี้ว่ามวยกี่เท่ารำมายามสิบห้าสิบในแม่มเสียง้างอีนี่ง้างสุดง้างอีตัวนี้หุ่นสิมณีปูร์กี law and order ไอ้สิ่ง Indian Constitution มาข้าแต่มณีปูร์กี absolute power ไว้ก็ได้แบบพอตัวได้ตัวได้ Union Government นะบุดีซีฮาเป็นแล้วทั่วไอ้สิ่งนี้2006 Prakash Singh versus Union of India ไอ้นั่น judgment นั่นเลยวันนี้ Supreme Court เกมาได้ให้ดิเซ่ senior most ไว้ว่า IPS की list มาเป็นอะไรมา government นะทารักดับนี้ state government นะ UPSC นะดูมันนุ่งได้อาหุมาขังกันละก็ควายได้กี่ competent ไว้อาหุมาขังกันละก็ state government ต้องพิจารณากันนี่ให้ดิบะหุ่มดูตะกี้ state government นะอามาขันละก็ดีซิวเองก็ต้องเนี่ย it is the prerogative of the state government because in India law and order is a state subject it is listed not in the concurrent list not in the union list it is part of state list adu nani India the chief of police India ge leitridu sida rank thepa matam da su sumaina cross amaga ashok khatang thelido lieutenant general ge rank tu ne general de humak thelidna cross ne ashok amne star amne hum ne ba theli se police ta dugi nangi say insignia se leita bane ba kai that there is nothing called the chief of Indian police have leite ba because law and order is a state subject police deals with law and order state government ge power ne ba se supreme court na higher ngarang han to khona isi bo koi ngasi yu yaw da hape na order de koi government tho ini manipur government na nang ge hydro delhi ki sound sum chalai je khudam mam chu tholai sini ikai ni ngai ni ai di khalle ban han chu supreme court tam sie tharoi tang trang ma da thai hai du ga nan ge hearing do na kuntere ta kai na mai se pu bangam de ba khang ra di na porok cha ga ne ikai ga na khang da ne ignorance is bliss kai na da khangam jodi shanti wina lai yaram na cha ne khalle supreme court ki dum kai thai na han nang le do ta ba yo ba se IPS เลยดิว่าไม่ยามจะ competent โอ้ยดีนะมาปานแต่ที่ competent เกาหลีเนี่ยไอ้ตาเดียวก็จะ IPS เทียบแล้วก็จะสลามกวดนะการได้สาระมาเทียบปานี่เทียบไปไม่ยามจะการอยู่อะไรเงี้ยบ้างกันเหมือนงานอะไรดูสิได้เลยนะไม่ว่า IPS มวยกับจับมาหน้าจะเตรียมตัวแล้วโทรก็มีอยู่ยาวเลยแบบนี้ even state service ให้ convert ตัวสิ่งนั้น UPSC กับ approval ยาวเลยดิ further training จัดเลยนี่อาชุกไปกับ IPS นะอีโมนุปีว่าเห็นตัวกี่มาจ้านุปีตัวแต่ตัวนั้น IPS officer นั่นเลยว่าไม่ยามจะ competent โอ้ยดีนะ Supreme Court แต่บุตรทางกันเลยดูว่าทำไมนี่หิงงำตัวหน่อยมีไม่เอาไม่ให้สิ่งนั้นตาบิริบว่า theory มาแล้วบ่อาชิงมาทุกอย่างเนี่ยเสียหัวใจ Supreme Ambedkar นั่นคือ Constituent Assembly ได้ว่าให้กันเสียสิ่งนั้นยิ่งอยู่ใน English เนี่ย sovereignizing เอาไป sovereignty มั่งเรียมให้ดูAmbedkar na Constituent Assembly da law and order is the sovereign and plenary authority of the state hain hairam ne magi exclusive boy ba ma khakta na pai ga da ba magi khwai la gi maun de yet pa ya da ba magi power ne na law and order je Ambedkar na Constitution assembly gi debate ta ma na Constituent Assembly da hairam ne ba hai gi ba wahai se Supreme Court amuk court taw ra ga na
257A นะเอกมาเลยรำเนบก็ Constitution da Article 257A มาตัวลากตัวนั้นลังกีบันเนบ Supreme Court มาสิ Constitution โอ้ยเดียนะกะรีเอกนกขังบิร์มาสิจ้ะ 257A ไอ้จ้ะ Union government can intervene in the law and order domain of the state by sending its own troops Central government की मखा दले बस सिपाही CRPF नि खंग दी आर्मी ने सीजन नरकान दा स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर दा खुद थिंजन बा याय ना आर्टिकल ना पास ता वेब लेना में बको हाई दिसे ngasai की लॉ सिन चैलेंज तरोक तना ने मदो सुप्रीम कोर्ट ना मसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओय मरम दी सेंट्रल गवर्नमेंट ना मागे आर्मी थाजन नरका स्टेट की ने लॉ एंड ऑर्डर से डायरेक्टली पाई बे यादे इन कॉन्स्टिट्यूशन ओय दबा आर्टिकल एन 257A से लाख तना लंगी बने सुप्रीम कोर्ट ना अदुगी जजमेंट दसु यावरि ने बसिसे Hojiki Ambedkar ki man sovereign and plenary authority of the state hai se aina ngang se kangum na haira neba angang de larik taw na tai English ngangi singang ra gadi dum tumina lei se haibra India ki constitution makha da bu nang na kamai na center na decide taw re ni se ngang bro ai khoi ki ruling kangu se ngasi Manipur bo pai di bai khoi ki angam ma thau hai dai na ngam grzani Moi na ngami semi khara thado kami imung da kapchan ba thugai ba ngam kamu zule adula tan nga sai khon angam ma thau hai ba kamu je kai da Delhi na si tau na emperor pui na sign tau gib do Japan na tau ka kan da that is the condition we have today adi bhibam dunia khoi lai ri je hu natro hakal am yeng view ne sisu yam kiningai ni armed forces special power act ai ngon da yela commission ne asuk na lai ri si boba clear welam da kamu su pai hele Disturb area ek mahana law thok kadab ni adu matung da afspa chalan gadam ne na afspa gi section 3 da gi taw gadam ne so kawri ne 1970 do amen to rakan da aham da di 1958 te gi pass to ko de 72 bhaw da di state government khatani power pyram se afspa thamba ya ba gi shakti se state government khatta da le ram 1972 bhaw ba adu da gi moine amen to for union government su moine su yai haijan gi bane ba ana September 1980 da gi akhoi da afspa thamjal lakhi ba se State government na thamane ba aduna state government na thamane na lauthok ke di kana na ngami state government na ngame ba mana thamane ma lauthok ya ba union government na lauthok ko ya de ba ke no state na thok order ni na adu union government na thamak po ra ba ko state government na lauthok ko ya ro aduna ni Nagaland da union government na thame ba moi da di state na thamde ba moi da afspa ja aduna ni assembly the resolution law ra kan the central government da lauthok pi yu in hai ri ai khoi na kai da we Isana ju thamaga Manipur State Assembly da warrior lorogam tan lo thok pi one union government da haije na haire ne ba at thoi bok tiang biu ko thamna khoi ki government na thamme adu ga Nagaland da lo ki tumai na khoi song tau se adu ga union ga at thoi bra ba sibo ai na haise mamang da simam se ne I da na ngang na sum lak ba se ne ma na English ngang da na ma na kari khang na dum tau lai bi ne du ne pau pau na hu da ba Dasa je sini, ay nga sa education se. Adu ka sakman na bamso hay jage ba. Cookie pande tau de. Tha ama makhai phadri ngai da ay na wasak loban numi se tang kuma ne jungi. Chai ani phadwe ne handa. Tang kuma da MP na wasak logi ba nupa sina ama na tha ama makhai phadri ngai da parliament ke house ta. Illegal immigration nama su immigrant mayam ga foreigner ka pulla kanda ko che kang khong chahele tu na foreigner na kanano Foreigner ta dama kanano khandok na bagi mathau tai and on the floor of the house ta ngang ne ba agas ki tang tareta illegal immigration pande ojabi mon na kori su sote na dum sabara sara lei bane ba ma'am it's a fact in front of you MP amoina 2024 ki June ki tang kuma da wasak law ra ka thama ma khai phabat ring ngai da on the floor of the house da illegal immigrant mitop changse lakpa mayam se ka mitop ka nai khoi se kang khong cha hele manung da lai ba to khai taning ba kangbu khar ga pul ga khai bane in English divisive forces within moi ge hen in globe taw ra illegal immigrants and foreign element mayam sina ai khoi da na it's we're creating a havoc so we need to take steps to delineate who is a citizen and who is not Haidi said, Tama Makai Pading at the Nang in Badusu India Parliament House. Adubu Sida is the Ozabi Mola Kori Supande, illegal immigrant Pandena Nanga Minu. Sigi Samazi than Nebaina Mayami representative mute Boyaka, Sigi Puru Sigi Nebain and other Chalakanda, knowing the Manipuri defenses in Agravani, Government of India.
instrumental accession ke through the ne aduna noina Manipur defend to bai se government of India ki na thodang ni no ki moral responsibility ni se mam tabi hok raina hai gi do major tum na pan manate English something kan rani ai manung do jibu hai do isin kangbu na yam kan man gre wa zaire politician marka ai na mukari hai do no ma adu so floor of the house India ki constitution je masi ki sarkar na no ina thugai re Manipur da adu akhoi ko ina dina sumaina constitution thugai be se ngasi ngarang ki experience ate 1949 ne akhoi ki constitution am ju lejarami assembly ju le adu noina bulldoze saw ka madu the humiliating I use this word you bulldoze this is the English word you humiliated you insulted adu hogre na kauthoke to se noina muk to resina amon no na ningsang hale se it is recorded on video it is in parliament house aduni speaking truth to the power is India gi ngasi hanjan ka na mapangan kaleba modi du de na nang na khoi da tawrei ba thabak thawong mayam se lohi lam laingak long gi wakhalon amsung thawong du de gi tholak pa po ne se mayam tabi obra that is called speaking truth to the power akhoi ni keng like to ma maming thol man 2014 phone ai na forward to practice what you preach chin ngang se thabak oin to ga na hujing thabak to de wangang ya ra ji parliament ne sibu kai dong lam ui na ba chat na ba thare bu mayam nei sibu ai han dak lai se tumin na lai ge ba asijung han ka le phu kan de phu dam kai dong khre tumin lai khre kai hujing nga pra han dak sakar se kai chakre o za bi mo no mo je congress kai chakre kai ngang ga su ngang dai ba ngang o ngang ma ne ya roi kai parliament manung de MP um gi role cha khoi bo khangam da ba yam yarami as the chairman of the district development and monitoring committee ai no khoi cha chat la ga ni field da chat la kan no na jal jiban mission ising piram me da kai pd ko den to thabang na tro du bo monitor to na chairman ha pe na hangai bo kang mu mai na hangai bu sumai na disa committee me bu ta de hai aduga chong nam lei le ram is that district every district ki MP du na ma na chairman or kan officer me am se kokhat la ga nei no sai sin nang na tau gi hai kai cha si toram dri sa si half kia kamai tau re de no si wa le ha di mo du ta i ho da nang adu ai tau hai bra ai na fo tau ra kamai tau si gen ta na ri ni adu gi committee gi chairman ai na tau re ba standing committee nam lei standing committee gi ai na education ke de yaus Manipur gi specific koi ba recommendation by the standing committee mini parliament ni one of the most powerful body ni parliamentary system da department related standing committee ai se member we ba education and youth affairs and sports ki IDP ga mari leina ba akhoi gi sports university ga mari leina ba Manipur ki education ga mari leina ba there were 3 specific recommendations by the committee adu heta hap ya bra ne committee na recommend taw ba pot hai se Manipur ki specific oi ba ai ngasi bog da ahum sure ba it's on the floor of the house submit taw doi ni action taken report la khini masi government da gi adu thabak na ta bro madu tanu hanab da wanom da na mare yet na da na body manu da smam uri ba parliament house nu te macha ne si mi ku thrama thoi mu na sa ba ne ba party lo na moi na ruling na di yame yet na ri ni lau thok na ba in thok na ba hon na ri ni du chem dok na ba ne adu mai si parliament macha ma ne ba it's on the floor of the house man google da ri music electronic na adu thabak tok di sisu nai na ba ya ba sa khoi si da di ya de ba sumai na mun ne khan na le ga na nang na kari khang na na person da sisu na huji ka na na ha sing noi troll le nam le dai TROLL do troll ge tekin ne kai hai ga na ba nang na mi khan na ba huji ka mai ha ga da mi na ngang wa don ta ba intention na ta ga person da ship to ba o za bi mo na ek se ka no wai ga mari le na ba ne hai se ma ti le na dam ne ek su de hai da ngasai khanari ba pot da ngang ba ka we ba troll to gi hebi se kamai tawni khangbra mana kai khangdana kai chakra boja aingon tara boji gi da pot to dei thaijo khri ne ba so attack the person and his intention rather than what he said mana ngangi bu pot gi mahuta ne mi du do ina thaijan ba sa is a destructive technique ne yam di phasada ba mi ngonda adu on sum leisal lai de energy mang na du ba mafam matam cha cha na mu ti khum de ya de sum ko gi no mayam nai wa sa mo jam saugal le taw lady ba fibam si da saw ba poglak tra ba puning nung si ba poglak tra ba mi du de khan ba ma thoi ba pos ka ma pung nung tong phawlam dong man de ek khang ra ba phaw ba mi si propok chak ba nungai ta ba soi nung nang go pokan chen chen na mu lo sin ja ge number 1 akhoi gi pos khang ho da ba ge akhoi se ai ani mu tham ja ge am tu hai ja ba ko akhoi gi puari da na Manipur na ngasi oi ba fibam se akhoi amak ta theng na gi de si mayam ko gi gon please fill it simply no na ta ba
चाबों वाखन मनुंग ngasi akhoi ningsangiba Gambhir Singh Tikendrajit Pauna Brajabasi Chongthamiya Irabot moigi punsi da thengnagidaba da natana ne manglan da bo mangi da ba fibam ne ba ngasi akhoi na lairi fibam akhoi sidi ne se sor holi ngak ta ne we are all flesh and blood mayam si kaw gi gunu ko amuk ta thengnagidra wani tungi macha 1891 thokpa da khoi great grandfather na khoi grandfather da liram ba da mi smaina tara pumbale bo ho wi kaina mapa na liram ne idau na ngon da tamak ba le close encounter adumai taw da na Manipur kamaina tu hengi se kana no hingum sa so sana kana no o akhoi ipu se tu kan college zo ai rami akhoi ge bobok tu na ma matam du college ta me hai kaina sumaina le hogoini akhoi gi matam tho ba pone aina amukta thoki dimne se karai de gi khamne da mu haijai se icham chamna yanglen saru oiri ba maitai na kangla to milan ja da bagi kari to su amukta thokhraba ne history da amukta thoki ba pone maside sida amu asoi ba kupsan no na da kari hai kambu amna second ni ko ai haijai ai ngasai mari thokku ha mani problem se kari no second na na kuki na ga khatna gi maitai pangan khana gi bagi episode lai aduga siga kai khena ge ba ngasiga mun amta khanbi ko sa akhoi da thokhreba irang khara pangan ga maitai ga kuki na ga ngasi thoi siga kai khena ge amukta thokhi ji hai ni na mayam tabi rong ani amit chana su hai bani akhoi gi sigi leader sing sin injan na hai ra ini moina sum hai bani Congress pali ngai da kuki na ga ko chahi tara ku ne to gi mi lising sigi ga hai dro tarang ani da mayam huji thoi se samane hai ne ba ai na hai na no huji thoi jam khene hai matam du da khena bu di am pai ba kangbu khar na tawra kan da fracture tholak pane bureaucracy da kai de ba Manipur police kai de pi dongel na sido eram ba handa ki dg mayam na problem lai khole na ba ngang nei ba dongel masamak to naga gi area tameng ngong de sp oi masi mai tai masa mana ojek churan champur sp oi ba ngam gadra matam du da thoki du example nei hai Dongal was an sp of Tamenglong when Kuki Naga class happened. Bureaucracy da ngasi mai kaibra ba ngasi amda thok bureaucracy kaiba se waiver na kai haram steel frame na haini yuma magi like steel frame na idana ani state amu oi bagi administration ge kai steel frame je kai ri ne ba se adu go Manipur kai din lai ngong ro koina steel frame je kai ra bani knowledge ne haini ai haji season ba academic term season ai duni bureaucracy is the steel frame of the state administration is steel frame kai ra bani yani ko ba second na political cabinet manungsa matam du da kai din gai khangam na kangpok pi da satlaga nangi pistok to na ba silleba ngasi maitei masuran champu da pistok to no da thase ne politician am ta ya gadori bro natraga kuki am te infal da samai na pistok la kane na huji pudi kha akhoi na budi khara khena re ko ya gidra ba that means nangi political class govern tawri ba marak ta su kai re si mayam si kuki na ga ta da thokhi bra ba samai na thokti matam da ai gi junior like tam ba chapya ho si IPS ko be am yaw re moi yum thok da mo hangoi na keno da sanapati phaw sapada churazamam sa adu isu basta mi to ngadum chatle sifai ngak ko yawi ngak ta ba yawi punjab ta so khoina MA tawri ngai da irang phatab da khoi na oi se keno da ma chani ga tam da moi chang se bus khuding gi sifai loi pur satlam matamam da bus da gi chingda ka pe na akhoi je su 94 ron ga do male chama ga tra nga pula bus da gi indhara ga si ba da mai tai su yaw bani Nepal su yaw bam thokhi mi si da kuki gi ang group khana indhara ningjing bi hobra adugi numitu ni moina Black September na ngasi September gi tang 3 da moina celebrate tawli kuki sing na adugi retaliation da gi tholak ka pot ne kuki na ga gi paktak na hat pa numitu da matam da bus to ngat le ba the highway was not blocked kana su thingi de adu kai gi no ba noina si dai si da Rajniti tawna bu hona bada matam du su thoki mi atu de hen si gi ada chi gi haina da khena bani ko hai jare sa saka la ilakti adagi prime minister laki de congress ge state government ne handle to ngam da na handle to ri natro dum sigi phibam sida lakta bu ka ha na lakta bu ka na ta manan jabra ne whether state government was functioning here Matiang panga central de troop thaza lo ina dum niri hujik ti central de khoina nira tharak na te si tau si hapu si tau ai se dum tau intro mamangi diji du su jungi tang mari ra taru to rongani 2023 da hapcha lai na tro do so karam bal lo gi kamai hapcha lai no du khoi gan ta law and order is the subject ne ara sina erosion adu ai se chindungam ingal le ha mina
2017 की बीजेपी की सरकार हेक पायरक अदुकान रेगुलर कलम अम इरमे फ्रॉम एन इंटीमेट डिस्टेंस ना हप्ता खुद युमजा के सर कनुम इरमने फ्री प्रेस अदे इवने मणिपुर फर्स्ट है कांगबुन सरकार पायरब मतुंग दिल्ली न खुद छिंजलपगी चांग याम थीने हेंजलए हाइबसे अने बीजेपी सरकार पायरब 2017 था तरुक की मनुंग इगिबने मैम चले यंग आर्काइव फ्री प्रेस मणिपुर फर्स्ट हिमालय पांग ममांग थारग चंगबगी याम याम हराउनngay मतमदो मणिपुर 17 बीजेपी सरकार लापगी हराउन थिंग्रे कोते आई रोट दिस इन इम्फाल फ्री प्रेस मणिपुर फर्स्ट है सरकार से ला दिल्ली की इंटरफेरेंस है चांग याम थीन हेंगले 10% है हुजिक कॉरिडोर ऑफ पावर 30% यौरे है इबने था तरुक फादने हुजिक पोक लौ ताब्र मैं अरोइब अइन हाइजनिंगसे मसाई मणिपुर की स्टील फ्रेम कायबसे हुजिक ने तंपाक कोई पायरने अमन पायरने दो लॉ एंड ऑर्डर से चिंग हुजिक सेंट्रल की सिक्योरिटी फोर्सेस याउतना युकान मणिपुर स्टेट की लेजिटिमेसी मांगे मणिपुर पुलिस इक्विपमेंट लेते मैन पावर लेते चिंगी लेरिबा जरुक 90% से हुजिक ऑलमोस्ट मणिपुर पुलिस से डिफंग तौरमने अदुन ताकते कइनो मणिपुर एग्जिस्ट तौदे हाइबने अदु कनाना नाई हुजिया सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस CRPF आर्मी असम राइफल्स ऑल अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट सिदा मणिपुर कायदे हाइगिद्राबा हाइयो पुनमक्सिगा इन लोसलक्ता रोइब सिगी फर्स्ट पार्ट इन हाइनिंगसे नेचर ऑफ द प्रॉब्लम से मुन खमु लान लमजिंग दना नागा मतम द थोकी अदा तोइसे मोइना ngangan अमित शाहना फ्लोर ऑफ द हाउस हाइगला इने आई खोई मिन इंजलुददी नागालैंड दि नेशनल इशू ला आबने न कौदना मैम पुलगा पार्टी लोइन पुला सगाबो सेंगला इनेना अखोइ द दुम ngamdrine मोइना हाइजन दना अमदुनसु तौलाय आइना हाइजनिंग बा वामा अना इहान पब्लिक ngang हौरपसी जंतर मंतर थीन चाकना ngang ममा से मक्राम सगाइरबाद कनो तौब साउना ngang मुन्ना ताबियो अना अनी हाइबनी वारने खंगाब तौरइब एक्शन से करीनो खंगपदनेब मतमदुदन हाइचे याम नौरिङै मतम आई कई हाइगे मैम अनी खक तमजरमगेब इंटरनेशनल कोविनेंट जिनेवा कन्वेंशन लाको मतमदा नंगी एनी ममदा कमाई ट्रीट तौगने एथिकल ओइबा लमचत साजत लूब याद चौखट सिविलाइज कम्युनिटी ने अखोई से इपा इपुसिंग नंगी जेनरेशन जिनेवा कन्वेंशन काइन इरकान वार क्राइम काइन डिफाइन फजन तौजिंग अखोई इपा इपुसिंग चाइना रोल लेदना एथिकल वे ऑफ वार इद थनमब कांगबुने अखोई जादुगी मसा मसुनी मीना लाम उगिनब थबक तौगनब ब्रेक आउट होनबनेब अखोइना दुदगी फालो नानथोकनि पृथ्वी पुमुदोजिक ख्वाइदगी चौखतबा वायलेंट ओइबा मथोंग मरम चादबा नियम चत्तबैना उग्रेब मीना मैम याबिनिंग्रसा ब्रेक नहीं काउ इपा इपुसिंग चाइना रोल इरंब कांगबुनि अदुइ मसा मसुनी वी विल फाइट बट अकॉर्डिंग टू रूल्स चाही लिसिंग अनि अनब सिविलाइजेशन अमना कमाई बिहेव तौगने से अखोइ डिफेंड तौजगदमना वी नीड टू डिफेंड नॉट ओनली मीना अटैक तौकदना इसागी कैरेक्टर से डिफेंड तौबम चांगेब कोइ डिवाइड एंड रूल ने थारा इसे खांगेब सेगाइनरी खुदिंगी मणिपुर थुगाइनबगी लांग थुने खंगदा करीम हाय अदुगी सेम मीटिंग दुदा महात्मा गांधी ने ngangamबदुदगी कोट तौरगनेबैना गांधी नायरम अखोइना हौरिबा इहो से ब्रिटिश की मियाम की मायोक्त नते नोई इंग्लिश मचा की मायोक्त नते नोई ब्रिटिश मचा सिंग अखोइदा तौरिबा शासन जी की मायोक्त नेना आवर स्ट्रगल इज अगेंस्ट योर ब्रिटिश रूल नॉट अगेंस्ट द पीपल ऑफ इंग्लैंड अदुगा समाना कई हाइगे दैदा डोंट ब्लेम द एंटायर कुकीज ब्लेम देयर एलिट्स एंड देयर पॉलिटिक्स मखोई तोखाई तानिंगबगी पॉलिटिक्स अमसुंग मखोई एलिट खरना तौरिबा पॉलिटिक्स है मसिग मायोक लेपदबनी कम्युनिटी द ताइन रोइदबनी ना हाइरखिबगी आर्थ मयाम खंबिब्रस ब्रेक ने काउरिदो डिवाइड तौना होजिकति सना सना सेगाय नारकांदो जिक अहुम थुकनबगी लालोंग सिलइनेबा मुजिक सिना अमुक आई हाइजा औजिकी जंतर मंतर की मीटिंग दुदनी कोई हाइजैसा ngasi वाउदाइदी होजिकति थिंगबा ngमहौद्रे अना हाइगिबा हंजन हंजन कईनोदा अना ngangiसे मणिपुर प्रजा खत नते मसे थोई बिरांग से मपान की मीना खंगनब मोई वाहई सिजनरगा ngang हौरेब अना इहानब इंटरव्यू दे हौब मे की तांग कुमाथोई 2003 द प्रिंट अना nganगबदा से इंडिया पाकिस्तान खाइदोखिबगी पार्टीशन दुनी अदुगी वायलेंस का चप मानन से शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन वायलेंस से ओइन खुलाई ओइन सिजन मणिपुर थुगाइनबा मणिपुर बु पार्टीशन तौनबा इन पाकिस्तान इंडिया खाइबगी फिबम द तौरे एबसे मे की तांग कुमाथोई द नेशनल मीडिया दा इन पी इंटरव्यू यावनु जिसु यूट्यूब ते लाइव येंगियो अदाइना महाइगे
Masai politics nuko cookie gi fruit nate. I'm not speaking against the community. I'm speaking against some of their elites and their divisive politics. Aina kari hai ki matam da. Main toin tabri ngai bu follow to bukang mu ubuan moi de suka de chusan da zane. Aina hai me gi tang hum 2023 se August ki tang tara ga taruk 1946 ki Muslim League ki direct action di adugu mani koi ki history da bi hai. Amuka panjar ke ko Manung da ngai wasa kari no se agi miyam na taba ngam na ngang na khoi sidana wajabi man adu ngang na theory to ai ngai se kai August ki tang tara taruk 1946 ta kai dogi ge ba Muslim League na makhoi gi Muslim sing oi ba maram na mama piyo na tan nu mitu gi acho hatal ma moina law thoi ba direct action day strike to hatal to na across matam ni India da August ki tang tara taruk Lising mga samapan ni Fuga Tarukta. Madugi hatal numito. Adu dagi tangatrangan mi humni dami Calcutta mo sumagi ako ay now agage gano sila Bangladesh hire huti ko digo. Adu ako da 10,000 people were killed in riots. Adu na kwen hai India Pakistan chugay na bagi violence how give said direct action digi violence say how na Punjab lum Europe da 1948 Europe da di genocidal crime to end. Larik tama pari khanga ini partition power dagi project su yawra me aina achawa project amada aduna aina kari haigi manung da tawri bo haidu tabi olo sida ai khoi gi su kaido gi tang ahumda achawa strike am tawhibra adu gi pretext the violence thole aisa ai on the power ba matam maduna ne baina 3rd of May 2023 for Manipur it is like the 16th August 1946 Hanjan na hai bane adubu ne mawalo de English ngangba theory ko ai na tawraga dum mangre bu phana na ba break han da sekai da na ba tawraga tactically kari ngangani kamai tawgani aduga apun ma Manipurum sagat pada maitai ye bisigi khoi gi interest na kaino leminary bu fruit sing gi interest na kaino na uchit thawoi da ba tawnarak ta na baina kadai da gi nupi ngang du sita na nupi nawalo de nupi gi mawalo wa ina sum chandale ga di ngasi juksi da kamai hingdori isa nupi like tamaloi dori bra Mayung pangi do mine na paraya dhan ne na mingon na min panon sembiroi hai bra ana ha na yeng am traditionally wakhalon chi hongdok pa ma sangi gai so ina hai bane ba maitai na yeng ba miyeng si so khoi semdok pa ma thau tai akhoi character su sem anu ba Manipurum sem ba jadu na tro adu gi mayam sem adu tu ngang mayam se parliament su tha ma khai phadring da ngang du ma na du pande kor pande no hujik sandak i je jaina law and order si bu maintain tau da na state kai de le hai do no Uji NRC tau gera nang mitop khando gera development ge tha gera Manipur police out na nang kana no basang go hujung yum ngong changa thigalu doi che asara phol changa ga moi ga topa mi ma tor ga yum thong nong changa noi kana lei noi na kana no foreigner ne thian jai ra ba state ki basic nang gi law and order gi machinery do yaw na thaba kamai tau doi no mi and the core issue have the state se kai nei gi nature se kai no khanga kan ni pha ba ngam ga dam ne ba that is what our situation is ngasi di kai do ra partition gi type da lam je khaidok na re ching na tang lo re kan da ji ti mu ching da su group anim le da na mu khara chawrok na khoi ge chawrak na adu mu khaidok na ba territory se seng na ba na mu litan da gi ho re isi ne mu ji phau ching na tang ba ti loi re gu ma ne bu ji ti buffer zone ni ada ne adu ne adu su ka sen chala ga kak thili doi na adu su mu drama ta we ga adu chatli ga nu nga adu no ji su mu second layer of violence na to re tam nga sing na diloy na re adu ja khoi sing ma se di ke do na ta ba es amuk taw ra se na adu gi control ni tong ra is si u bang am ba vision chang ma chao ro khoi thing over tam ni prevention is better than cure hai na to khang ga sa sa sinai nga sai quality of education da la panis madu khang mong mam chang ya ko ji ai ji ni NRC khoi 51 mang de lei le ten taw ne sai jum khal le ba asibu court ta hang litigation thar court ki case sibu hafta mai da lo sinabra ne adu di masi de thabak se kadai da tau ya da ge na makhun khubun lira kan da this mind tau ya na mi gi suggestion pira mi ne ba mo ya du su akhang ai ma ka ni amba da yaw ri ba de ozana ren da yaw ri ni kadai de no du makhoi thopam tau ya ojek ubai le te aduna na ina amba ge resolution lau gi ba khana ne ne gi bo ozana ren do hina ngang gi mo adu su hairam ni akhoi je public space me am gi khana ne bam jaga se masi akhang ai sing kha changbi ro na ta di ma thomang khang ga mi mam changsilak na ko jamte ya roi do ren ana amba da yaw ni lawyer ngak tani akhang ai ngak tani moi gi body ne na chatli ni akhang ai lawyer me am du gi body na silak pane na chatlaga
clean no na masi kari no khoi ngang de se gi NRC the resistance lai India da lai da bana thalaba lai lai soi tam na thalab lai pass da kadai de document na ngang ai se kui de aduna resistance aduna ni tawdri se BJP na su tawgen to li Manmohan Singh na pairing da 2004 da in 2014 about the 82,000 illegal immigrant na deport awre Congress ki matam da from 2004 to 2014 82,000 plus BJP na 2014 na 2024 another 10 years pai kanda less than 5,000 chin nang hang bai wani thabak ta di taw ponte si ju khang ni khana halaga Hindu Muslim khana ni ya ta ta NRC je sidai the politics khulai chi jana ga segai nan ji oin taw lai re asing di akhoi da ai hai illegal immigrants border porous na dagi moi hanagi separatist nationalism am lai da Kuki le na du da jalenga madu da na adu ki politics na yok se lega sai ma pan dai na ngang hi wa so pai ke video da le ne adu du ga yan chen na gi na complicate na adu na in the floor of the house hire me su tha ma kai pha dring da illegal immigration foreign elements in ga manung ga leiba divisive forces in ga mana ra kan na Manipur se kang khong chai le they are creating havoc an kana na foreigner no kana na khandat ka dong ne se ma se akhoi taw ma thau tai se tang 3 August ki tang 3 2024 less than 1.5 months after I became an MP, I spoke on the floor of the House. Atop to pay name of something that Monorama conclave the guy in Haim, the Manung the Labour Campus, the Moyes, Pone ethno nationalist project, and Kusam Narakanda money to get or when you guys nang on the later never. Ado community hatred that they were in the politics to never. The politics done by some elites. Second, Kitang to Zanjage, Siga politics, Sikari Marila in the game of when Hasin Nasayam. I hate politics. Politics is dirty. Ako ki bangkim na sunga sa haram ido ay kitang elaborate tawag jageba. Miyoy ba na political orakta di kay tage de Aristotle di matung ina di ako shanel. The day when we stop being political, Aristotle ki theory matung ina di we become animal. Kada ide la imo da magi concept am lay. Mana zone political hay ako in English na political animal ay. Ma say khoi natural life haibam le ba khoi se zoi na ai sor hom ba le pati sire ising thakta sire cha da sire sexual reproduction lai ta de khoi species sire sigi biological need mayam sigi care law na baduna ma no oikhia and oikosai family hai aduga si khakta na te sine khoi mioi bagi the character am yauri adu su kai hai mana our capacity to speak why season raga ngang mangam ba se khan mangam ni na khoi se animal ga khoi khene aduna ne khoi de na we search for a good life achumba nungai ai fa ba punsi ma tinon da kaidou sige kamai toroga khoi se nungai ai fa ba mo oi ge da ge na khanna bagi activities mayam du ne ba politics size ai khoi isa gi oi ba biological need to na family na aduga Miyang in afaba life ama nuai afaba life ama thina bagi tawribe activities na political activities however ado akoi is part ama aduna ne mana over and above the biological life we have an additional life called political life sanga ga samana ba khoi gi samana iduna sa ba thakpa di siduni si sanju sine khoi ju samana ba sigi biological oiba character sigi mathakta akoi gi atopa qualified life am sulai adugi thabak tu da tawriba maduga ma sagon nan tawriba thabak tu ne ba mana political hai aduna ne mana zone political man is a political animal haram kona translate lana tawrkana amale aduna khara academic oi gre social line hapchale na lari kabo se lana dum yi social animal lai je mana zone political de social nati Thomas Aquinas in the 13th century the mana translate over the Aristotle works mana Greek tagi translate or kumatam the fighting to mana social hapsalam bane man is a social and political aduna ne NC like the school textbook was a lan ile we are gregarious we live in a group kind of right mistranslation in the 13th century the sine political is adu intaga dinga sagi khan biro ba koi politics yaw loi do kumai tong do no that means you are asking us to be ngasai sanga do ne phuruga law khatna ga launa ra to mayam sini and politics sai mari oi second cham cham one si na ani su tang ka ngasi khoi gi thong semde lambi semde adagi economic policy ni khang de health ki policy ni khang de tawri se kanan tawge akhoi imung manung khana braba si khanari ba masigi laipa ki khanaraga si tawrai je kanana tawri no there is a group of people called political class moino loropo warep decision du gi effect aktane ba koi da unemployment hengale da gi laina lai tawdre lambi thong phate je kanana decision loge base
सिगी डिसीजन लौरिबा ngasai political domain hai do maduda decision moina laurakpaduneba akhoi sadharan punsi da soklai natro lambi sabagi education ki policy ni khangdi health ki policy ni khangde sigi pot mayam sigi the decision lower process ni Max Weber na fa we same ramane noina asing pau politics as vocational adugi decision making process to madugi warep tana kari tausiga kamai tausina warep pagi process to neba politics side aduna akhoi na cover da iriba meeting taurisi so it's a part of political activities ne akhoi gi wakhal non aduna politics yauro hai targa di yawning drab na akhoi na withdraw tawle na kangbu na mai magi maranai hona bada dum leiraga sawna pangsaw sawba do matam laga su ngahang ha ki chawnga ama chatru ma lising am phangno hona bada tawra vote tawra sum chakhibna sum soktharakpa that means you don't understand we simply don't understand what politics is and what it means for us mioi ba mo na hingba rajniti ki phumam se kaino dang sai jini miyam go ba warep lauri ba thabak ingkhang pakchol ga moina decision laurak ko ma ima ipa na decision laurai doctor tam phangi phange na lei swaina leipa ki su kadai de sakada ge na tor ko gi silli ba lang gi decision lauri ba gi madugi activities madugi process su never weber na magi afaw essay politics as vocation ai the iri this is politics sigi politics man hai politician je makhan ani sui man ani thung theng ne hai yam ngai weber gi do ai de sik lai pap de sa theng ga ni ko hai ri sa nang na lai on tam ba hujin isana sagon ra chatle ba man politician je ani sui man hai those who live for politics hai live for amana live off politics o double f kai hai ge that live for politics na politician magi ideology magi purpose lai pa ki kari kar magi goal am lai jai na my purpose adu tanana ba politics ya ba politician kangbu ma live off hai na mana karaman hoi da ngasai gi politics se sangro di state ki wealth and powers the access lai na sen tum powers ya pairak ko matam da maduda gi phangak ko magi material benefit to maduna guide to ra chap politician kangbu um su lai ne ba hai di aise ai no ji ai gari thobada mapan su ngai aina mapan chapda protocol na lambi khangakani pilot ama thajalaga mamang da gai tawni engon da su block laite so material benefit khara la khane ba sen tum na nang decision launga makadoi sigi material benefit na motivate to maduna lamjing anga chappa politician kangu dana ma kai haiga the live of politics haiba manipur na tariba dasa se lari lai su soibage mathakta ai khoi da di kai dorage the second da naha sing khangbi godabadi we are dominated by politicians who live off politics live for politics no nate live off to material benefit no gai to raga ne ba ai sa ge thake dei khaidarak na noi da mu yen thorake na leiba adu ma makhan gi potu da na lamjing da na aristotle nga sai kamaina nunga yai fo ge khana nei na bi pose maning chakre boje adu na ne ai project ama pa me se angang sing sigi sana khona bai kai senga de sen se kai loge na thiba na taba sini purpose am chali na tro hujik tong reason kamai to we manipur da madam ko ba sub chan chan ra ba ching cha bai khoi si da na chujak na sin gi type ta chujak sumai thana ba agriculture ki sumai project am le ngo project am ta saro nei paisa kha lo je paisa la ho re adu ga chana ba ma project sawai na chat pa kang bu kai do bai no live off politics benefit phang na ne paisa sa ya na ba tawgada bana kari khoi manipur se kari wali si le ga de osi tawum thade sen sing rai de lo si anti ma ta ba adna ai khoi da ne ngasi kaw bi roi dom na live of politics na masing hengal ko da ne so is na purpose am yaw ga sang da ne politics adu gi decision making ne hoji ki thenari ba khoi manipur gi ori ba fibam si da lep ngamba decision am da na politics da di mana mo roi da ai second part se everybody is a politician according to Weber Praja mayam so democracy si politician akte du mang kai kauge da occasional politician kawe mana misam praja se karigi mana occasional politician haina bo thada ba decision lauri ne ba param tam bi se moi se phajan taw gidre thaba ano bom chindok se miyam na logo decision ngasai mana politician decision making ne haigna aduna akoi na sing na kaw ro se vote kam important no ge da this is a moment where you become part of the decision making process warep lobagi process amada nangi nang saruk yana na per ko moment ne ba miyam praja singda ai si saka je soi gre ya de khote hai bi sim lang thuk se na decision logo da ba matam na khoi nom kai do ra
ngasai live of politicians sing na haidar ko machum do chara kan da saunga mai sa no pida mateng pamir me luhong da school chapada da Delhi chapiti ki kapir me ha ga yon tho e ba adu na ne ba Delhi na masak khaman da na ne ba koi che pike pilai na home secretary na ngang to mai ngak sang ang ra ba nu pa ne ba wan tak ta de thong na rai se me am na khoi da to koi re ideas da ma ngang i do ai na sinang ai mar mar ta pan ra wan ne ba bot ka le tu ngai Manipur politician laga paisa tana ba laku nak tanya aduna kai dau ge dana phana sa ga saw macha nupi gi izat dabi en taw ga paisa ga onthong na ba ya ba mi ma hato ga ex ge sha pi ra lei ba ya ba paisa na lei ba ya ba ok ta ba gum lei ba ya ra ba adu ma khunai ne lu usil lakti ne ba Delhi na koi da aduna ne wa ma che dana lakki sanu mai chi cha lau ri se bot lakki sanu yengu masak ta ke chahi lising ani le de ba phuluk che I will show to the world again. I don't know moina. Masak ta ke karamba community no karamba phuluk no ise moina masak ta ke na ngai rong ne usi 27 election la. Paisa na lei ge ngo tu kana shot. Hong gar ga na khara le ka na lei ka san na ga ko su la ga du taw re Manipur ge do makta tourism ma hang bi re ha ka na lei ge na lei gre ba. Mase ko ji hingi dra ba du mai na. Adu na ni yaroi da ba lan de ko di maning halaga chen ba di na te. You pick up your battle. Aduna ne khon no kan hona jai sai na. Ai gi party gi platform do ga soi na. Chum thong na bai no hona rai se kai no na. Ngasai GK pilai na ngang gi ba wa khoi gi tawnari ba de gi luhong nang gi kumai harau la ko da mantri phadon nge mayum da hiang thang gi lai to kan chap to dong na pau ngami ba kangbu. Si gi kangbu se Delhi na khang nge ba. Masida ne ba ina lai ya ra tris. Kamai ni thu de ke je no ina PS ping ne no ina mai to ya ba community na te ipai pu na chahi lising ani na tamama ba adung ba phurum ni literate society ni larik le ma ba kangbu ne khoi di no ina mina ina thang dong na na oktob dum na ne paisa khar chai thor ga lai ba ya ba na te se amuk tang ning je ba du ma ya mang to ut bi na se ba amuk to ut se ba na te war se this is the beginning turning point ya de ha ba khang ra ga di na break out di yai khala di sum pham ba chal di lep chal di pham ba chal di hip chal sum changal la ka do ni changal lai sin hosi aduna masigi live election ja ko na politics masak khang ma mathau tai aduna vote line lobi ganu not everybody is perfect mi oi bam ta perfect ko bhagwan krishna bhau siva kanda nang lai ora ga do si no hai da mi oi bam po di perfect oi dam ni hai political party lo no perfect oi na te du you have to judge lady historical moments da ganona Lenin revolution to kan hairam akhoi usi proletariat revolution lore working class peasant na pairam na buzo ma am so hatu ase class annihilation to dong ne marx na hairam Lenin na no theory da chat ja re marx no kai hai ma hai di material ni historical materialism hai bini ma hai me concrete analysis of the concrete condition reality ye nga chat ka da bani but is so regional am tawri it's good but regionalism is kai no magi reason do gi interest ngak ngam bai bane mi party ne nam changa ga xy jen changa ga hayang ama dong phat chung san ama dong chung Delhi ga sumai ong ngam da bu da hayang reason ne nam maming da cover da chap dong da chap du kai kana doino ba khoi da second India ai bale pak se le mi nem dang hayang national party nok to khoi negotiate to bom chang dro ngasi file chat pa matam dai khoi di IS officer su lai ti amu su lai tamina file ka ri iri kana khangau ge na adu gi system da yaw ba ma thau ta ba adu nangi national party sing na vote kar ko da BJP da Congress na lead ora pa da nangi sphere of influence nang influence of ngamba mi thajal laga adu gi mi ma chang dro khoi da India is the eliminatory so you must find the regional in whichever party MPP oigera NPP oigera Congress oigera BJP oigera akhoi gi niti you must have your regional interest embedded number 1 2 you should have the capacity to negotiate your own interests amongst them India ai bale pax de le di nangi interest se masi negotiate to ngam gi gat am le ngam change ba nang any party oisu sini ahum suba na gi role se karino ayam sangang ja roi se di cham wa ne mayam khangbiyo ko Manipur ha ma mikap tolak pa renaissance sai khoi na 20th century ha ko na Irabor Khwairakom Chauba Dr Kamal moina torom se they were all in their 20s
Lengsing lale ima maitai chanu maitai saita mandir nungdai na iri ba saireng iba kanda Komol was in his early 20s. Khwairak Chawa was in his 20s. Nursing na drama troga hamba horok pagi kai awanu wot khimam tunda British nu wot pamak tu direct hai adam na nakoi na nangi nursing gi lila ga sanara ga tawrei ba mawong 24 gi na naktani they were all in their 20s moi na chahi kunthal ansela pa matam na ni political oi khalai sina mu kunthal ni fusu la pa ngaktane ba aduna youth ni revolution horei do hamada they are all in their 20s chamana na 1960s up 50s age hore late 50s age Anova Juki, Anova Sapu, the Nalalo, Naharo, Semlesi, Anova Sangsar. Nasaisaki say, Huima Manipur, Koloi, Nangi Manipur. And the Yama, Akoya, Koina, Chatuna Labna, Koina Tiduna Labna, Chatuna Nangi Fangloima. They are all composed by Pavung Sham, Pavung Paharimo, and Nechahi Kun, Chudinaida, Tobung Atari. They are all in their 20s and early 30s. Sige Naharun di Iran 1964 they were in their 30s only. Aduni ngasi wau da khuna Naharun lai ngasai ahan lon amalai remi Sanskrit ta tawdana ngauja dana India gi ngauja ram kangbu including Ozaram somnandu gi mapai bungo Aramam Doren Rojit moi gi generation du gi completely rupture torokone Naharul haija dai ni lahori ba Naharul che ngasi gi Naharul singse akoi kadai de lai ge ba sige se amuta khanbi obo koida. According to studies, India aiba lai pak sida Asia gi una lastly Africa and Asia India gi una di cha da humpu manga di chahi kunthra manga gi makha da lai India population so 1.4 billion gi manung da 900 crores hai chahi kunthra manga makha ngak tani median point jamana 30 years hai lai ni se pak tak na lai ri bunga sai ge 20s and 30s ngak tane ba adubo Lady by cooking Naharun Singzi Magi education Magi awareness politics as a carino Matamoy Nataramoisu Mantriam Laga Chaksan about Pesakar Piram Baganatraga fashion Karikara Tauraga Humoga Chakidori Branatraga Irabot Hoina Taurameba Komol and Torab Sahi Kumato Kunito Kumari the Taugiba Naharun Singh Pawung Pahari Hoy Aramam Soman Doi Pawung Samoina Moina Tauramba Tahi Kunda Taugiba Irango Ngasi Manipuri Tender historical moments da Aigi Sa Sing Lai Noi na Mama is to Mahokti Akoi Loide. We are gone in another few years. No in life should never sing Lehodos, no Male Pang Siai. Gan Taba Masangino politics Masakangam Sangika over Yaudon. She didn't Nahan in a politics, Sangakan, the middleman type, the Sunning and Bay type. Mantri the Napaga Pesa Pirga ticket Pirakego Mahaivanatraga, Adagi Daily Day project Lorga Magi percentage Kappa, Bota Pesa Duxan Readu, but the Hanjal Lehaya do Bandhop Tamina, Maduguma Naha to Sanga Ibido politics, like a lot of Langadaman. Akoina Tamakoda, who was a senior professor, where Abinana recruiting an assistant professor there. Assistant professor may Tabak Lowisna, Yam Tina Lubi Heli professor Low de Hake, you know. Professor, they already set out on the medical legacy retired already. Adubu, Chahi Kunama Kutrama by Hogodori department to give was asked, Apapa Kalogadina, department to say Kutani, Fumangan is a Kangagineva. All the recruitment the Kaihaga, it is very difficult to select assistant professor than selecting professor. And Ahalona Torama politics, Tawanaha in a Kangmayam lay. Dhamaki Taudana, Sanadana, Amamayam, the land outside, and to go Pasapisan and Kotana. That politics must be thrown away by our youth. Other than a Koimaleba can this. Sinina Harogero. Aroba, a Koinikin. Lepaki, Kandan and Nanga politics, however, Nira, Ed and a Kotana Saka, Gizam, European Sunu, Manipur Stiga. I know Heisening Badi, Moiguma Mission of Mototai. Pasayam Tawagi Motana, Lekai, kind of Haibi Umagi. Sapner, Nikena, Nangisama Singabum, the Nang Yorkano, I meeting Singana, Maduma Mitolaka and the Prazaga, same Mutolakin and Simon Kogan. Maru in a Tungzu Waibakin today, Masazil, the Lay Nawazabi says, or what Kagi Bakindrani. Karambakinda, the Toker Geva, was that Tumba, Paisana Lay Ibrami. Tungzu is a matango that infali that the Lawan Hai, Masai, Kagim Pali, Hokum said. Massage cooks people and when I'm going to me, a mahar of the Kahla put on no Mozafri Lilo Haigamini, Kanavada. I know that Haigalap on Abda Salalu Haineva, Yapikrba, cook never told you.
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯇꯝꯕꯗ ꯄꯦꯔꯤꯐꯦꯔꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯣꯡꯖꯨꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯁꯤꯗ ꯊꯣꯡꯖꯨ ꯃꯆꯥꯅꯦ ꯀꯥꯎꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣꯃꯟ ꯀꯥꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥꯒꯤ ꯖꯦꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗ ꯆꯠꯂꯝꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯃꯤꯠꯃꯦꯟ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯡꯕ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯊꯣꯡꯖꯨꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯨ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯊꯣꯡꯖꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯊꯤꯡꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯈꯟꯖꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤꯅꯦ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯔꯛꯎ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯣꯞ ꯑꯃꯇꯪ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯒꯦꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ